Koliko ste posvećeni blagostanju vašeg ljubimca? Hajde da ne okolišamo, psi i mačke su mesojedi i vole da jedu meso. Telo i sistem za varanje su napravljeni u skladu sa tim. Vidite, dosta drugih hrana za ljubimca sadrži veoma malo mesa. Pored štetnih šećera, masti i hemikalija, također su napunjene sa dosta žitarica samo da bi održale cenu. Što je sjajno za kompaniju hrane za ljubimce, ali ne i za vaše ljubimce, pošto oni nemaju enzime neophodne da svare sve te žitarice. U suštini, hranite ih brzom hranom svakodnevno. Ovo također može da uzrokuje neke gadne probleme poput svraba, neprijatnog zadaha, nedostatka energije i učestali i neprijatan izmor, koji niko ne bi želeo da prođe. Mi smo Devoted, posvećeni pravljenju hranjive i ukusne hrane za ljubimce bez žitarica, pune mesa. Strastveni smo povodom toga i znamo da je ishrana bez žitarica od suštinske važnosti za blagostanje vašeg ljubimca. Devoted, hrana za pse je ubedljivo drugačija. Naši recepti se prave od najboljih, prirodnih, uzgajanih sastojaka i uopšte ne sadrže žitarice. Njihov rezultat je zdrava koža, sjajno krzno, izoblje energije i izmet koji se lako čisti. To je divno. Hiljade ljudi širom zemlje se već prebacilo sa obične hrane za ljubimce na Devoted i primetili su ogromne promjene u zdravlju i ponašanju svog ljubimca. Napravite promjenu danas i sami svedočite poboljšanju vašeg ljubimca. Devoted, gledajte kako vaš ljubimac napreduje.